Orang pertama yang pas pinjam marker pen ada dapat marker pen. Orang pertama yang pas pinjam marker ada dapat marker pen. Marker pen. Ada marker pen ada. One day ago. Okay, kita kena plan content next week. Okay. Saya ada idea, tapi kita kena discuss lah. Kita kena ada apa? Kita kena ada whiteboard dengan marker pen. Alright. Pergi ambil sekejap Sekejap. Baik. Sekarang ingin gunain Samsung Galaxy S10 Plus. Wow. Yang tekan note dekat sini dan dekat sini add, kita boleh voice recording. Step 1, you have to hold the whiteboard. Step 1. Ya. Step 2. Second step is your follower must bring you a marker pen. Okay. If they pass me a marker pen, I'll buy them something. Yeah. Is it okay? Si AI, all the transcript dekat sini, dia sudah tahu tau all the things that we said. Right, step 1, step 2, step 3. And we can also make a summary. Thank kita sudah buat planning. Jom kita teruskan tonton video kita. Oh, cari marker pen lah ya? Pas pinjam marker pen. Pas tu pas lah pas. Marker pen. Tu marker pen. Yang pertama yang pas Okey. yang marker pen Pas dia ke? pinjam pen. Pas. Tak tahu? Pas Pas lah. Pinjam belanja 500. seriously. Yes, let's go shopping. Typo. Beli Typo, ya, typo. Boleh. Dia You boleh guna phone apa? Phone Samsung. Oh, Samsung, weh. Ini Samsung Galaxy S10 Plus. Ya. You have? Seriously? Ya. So many. Alright, then I times 2, 1,000 ringgit. Oh my god. Okay, kalau sikit nak beli typo, sikit lagi nak beli coklat, nak bagi ibu. Boleh. Inilah Samsung Galaxy S10 Plus. Tadi pengen guna tablet ini untuk buat konten. Terkejut, terkilas semua. Macam semua ada. Terkejut. Terkejut. Tergembira.